Kini kedai ke Akashvani Shillong, ka khubor ban puli da ilu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor. La rakhe ya ke anti-terrorism de ne kasngi ban persya ya ki kam pentrim basyarkai hanin kasngi hakal lengkari. Ka Meghalaya Pollution Control Board MPCB kala pelat ban pentri kam ya ka e-waste bin da ka jenis nok tilang bat ka Huladek Recycling Private Limited. Bat yok kurup ke kenhun anti-narcotic task force bat kipulit ka Lumshnong police station ya udrak heroin ubakya hendriau spak hendai gram bat ubasyong dor san point san klur tengka nakawai ka kali tata sumo ha East Janta Hills District. La rakhe ya ke anti-terrorism de ne kasngi ban persya ya ki kam pentri basyarkai hanin kasngi hakal lengkari kum ke jinsa kan mau ya kasngi hakaba menteri rang badu bamenshwa Rajiv Gandhi ula syak penyap haka arpawai tarik ujemmang syajar kandai spak kandai pawai hakawai ka riukin kendu jong ka Liberation Tigers of Tamil Ilam LTTE dakaba penpetai da ubom ha Sri Perumbudur Hajan Chennai. La rakhe ya kani kasngi kanang ban pensungu tu ya ki briu syapang ka jingkta bat jingdu basyarkai jong ke imlang saalang bat kari kabami nakikam pentrim basyarkai. Menteri Rang Badu Narendra Modi ulalek kan mau buram ya Menteri Rang Badu Bamenshwa Rajiv Gandhi hakalang ku sngiyap jungu henen kasngi. Presiden Keseng Congress Malik Arjun Kharge kanoyalam jong ka Congress Parliamentary Party ka Sonia Gandhi but Presiden Bamenshwa ka Congress Rahul Gandhi kilalet bu sentiu how Bir Bhumi New Delhi ban kan mau buram ya Rajiv Gandhi. Da kecing kamu ban penduna ya kecing berat pathar ya kitiar elektronik bam pendan kamshu ka Meghalaya State Pollution Control Board MPCB da kecing snok tilang bat ka Huladek Recycling Private Limited kala pelat ban pentrekam ya ka e-waste bin. Kecing temu jong kani kalong ban penslori kinong don benta bat ya baro ban pendan kam ya kini ki e-waste bin hakaba brand ya kitiar elektronik bam pendan kam shu kum ki kor terlihat balarim ki mixer ki desktop bat kitiar kitar jong ka kor komputer ki charger ki battery nalor ki wede ki mar ki bam pendan kam shu haying. Kecing berat pathari kini kitiar ka kata ya kamaryang bat yau kun benriu namadon kapto kat ni kibadon ya ki carcinogen. Ya kani ka e-waste bin nbut ningkok haka office jong ka Meghalaya Pollution Control Board MPCB hadian kani ka Huladek Recycling Private Limited kat mu banbu sa san putuli hakaleng ke jela lapentip unandan mal unang seng bat managing director jong ka Huladek. Umal ulaong bakiladon ha Meghalaya lalais na menta bat kilarai ban sedang no kababo ya ke e-waste bin namar ke jingduna ke jingsautu jong kipriyo syapang ka rukom brand ya kimar elektronik bompendon kamshu. Ha ke jingrakhe ya ke International Tea Day Menteri Rang Ba ke Assam Himanta Biswa Sarma ulayaro ya ke jing paunam jong Selasa na Assam hakaleng ke pertai ubadang yaine ha ke jing bang bat jing smaiobi. Ulayaro ru ya ke jing tre shitom jong kinong tre hakik per Selasa bat pins kembiang ru ya ke jing kular jong ke sorkar ban kersyan yaki. Ke Assam kedai ke Jaka bapinmi buntam Selasa hari India bat hapo ke senembang tengka arhajar arpaulai arpausau ke Guwahati Tea Auction Center kala de ya Selasa jong ke Assam ubasong dor arhajar laispa klur tengka. Ke Sorkar Sikkim kalau tahu ya ke komiti ke bantokit halo ke jing ujor ke biadai bat ke jing ke udor palat ke bai taksi bat ke permit le jing len balaju o da ke nong penyat ya ke kali bakit ya ke nong jok kai pertai le atu ke nong tre sorkar hanin kasngi. Ya kini ke komiti balayut kidukon la tahu hadian bakatanat jok ka jong ke sorkar pedeng kalau pak da ke shiti ke bating syaka sorkar jela da ke bakadoru ya ke jing ujor bala register ha ke centralized public grievance redress and monitoring system CPG RAMS halor ke jing ram ke dor by taxi bat permit let jing let ha Sikkim.
Yakane ka committee include the additional secretary ka tourism and civil aviation department laong principal secretary CS Rao. Kane kadai ka Akashvani Shillong ka buwan lam shapi ya ka kubor. Kakanhon jong ka Anti-Narcotic Task Force ANTF hapo ka alam jong additional SP East Janta Hills rengkat bat ki officer bat ki pulit jong ka Lumshnong Police Station kilaban yakawe ka kali tata sumo kabawan na Sulchar Assam. Haka jing talasi ya ka kali lalap sanpo pratali ki sinduk sabon bala thep ya drop heroin ubakya ndreus pa khandai gram bat ubasong dor san point san klur tengka. Haka bedai bat kani labat no ya we unong khayi drop ubadai na madanrating East Khasi Hills District Shillong. Kipulit kila kurup no eka kali sumo bat yaka we ka mobile phone. Kane kadai ke jingyo kurup drop baningkong tangsisngi hadien bala shimti da ka DGP bathamai ikong ai nongrang IPS. Lapan her ke lama lairong tang hasiteng hakaleng kari kum kajing yambriu basisngi nin kasngi ban buram ye kajing klatno jong president kari Iran Dr. Syed Ibrahim Raisi bat menteri ke kambari Hussein Amir Abdullahian kibalado la kajing im na kajing hap ke helikopter. Hadin kajing yok jingtip bakaladon kajing kan ya kesurap na umdut sha 0 point bala pak kang da usim ke sora klem da yok jingbin ke bala wanra ya kajing hap kang ya kajing shalan mar lengba ke Majai Land Custom Station u district magistrate ke East Khasi Hills hak hukum bala pinmi hak arpau tarik ujemang arhajar arpau saw la pentim badai ban sedang biang no mardor ya kajing shalan mar lengba ke Majai Land Custom Station. Ka hukum kala kedauru balada don kinu ki bapenken en penshitom katkum kaan. Yakamat jong we ubriu ubasan pausau senam kerta lalam ba kala per hakawa umyam henen kasngi bat la suba ba ulangam jelop. Ya uni ubalayap la itu ku muba ron Cooper Masar umbasong basa ha umroi jayo pring kabaha papo ke umyam police station. Katkum ke kubor laong baki bahayeng ju umbaron kila ujor ha umroi police investigation center PIC hak arpau tarik menta ubnai halo ke jinja jong umbaron nalayeng nadu ke por saubaji men stem ba ulet yai kai stem. Ubaron Cooper Masar uday ubatre ku mu junior engineer ha water conservation Shillong. Yakamet jong la penkit shanong po civil hospital na kabantaban le yakapus mortem. Kasang penne mariang yekilai poaching an ongbiang kasang penne yekilai poaching tau ka mariang jong katan ka Aryanyak Kales nokti lang bat kibor penya jong ka Kaziranga National Park and Tiger Reserve KNP and TR bat ru ka Orang National Park bat ka Tiger Reserve ONP and TR ha ka chimpen long ya ka bicycle rally ka bashispa 100 kilometer ka balane arsingi na Kaziranga National Park sha Orang National Park ka jing tmu jong ka long ban pensong thu ya ki brio shapang ka jingpen ne ikilai pojing tau ka mariang la kersha ne ka ne da ka we ka seng na United Kingdom ke David Shepherd Wildlife Foundation. Hakan dikeciya rally dek cycle bala ai kerteng right for conservation ke kanhon baprangut kinong nya cycle na Pogaghat range of rhino abort kala sedang ya ke rally hakakat kendai tarik menta ubanai bala penkut pan ha Orang Park henin kesingi. Katu ku kubor kalakut kemelawan Shapi na ka Akashvani Shillong hakapo prabaji nginya so ba ka Daily Station na ka banta ka kubor hakakitin Hindi bat hadin katan sa penbu ka kubor kakitin pareng hakapor pra katsan minit kene kade ka Akashvani Shillong.